Ndoda yamadoda, yazi ukuthi lo msebenzi ongicela wona uthanda ukuthi mawubenze nyani impela. Kodwa-ke ukhona engikudinga kuwena. Ngidinga ukuthi namhlanje lithi shona lo msebenzi ukwenziwe. Ukuthumelela ishumi nomvulo ey'nsizwa kanjalo ney'khali zenyosi. Emva kwalokho-ke wonke umsebenzi yobe sewuhamba ngendlela. Qaphela-ke ndoda yamadoda, le nsizwa ihleli igadiwe. Gadwa uphiko oluphezulu impela leli gadi. Kodwa ngizodinga ukuthi lithi lishone la namhlanje kube ukuthi lo msebenzi lona sewenzakele. Akho nsizwa nje yafika la emphandweni wengonyama yafika yangiphoca iqatha emlonyeni. Abafa abantu.